na wonim say hand of God ya ka wansem ano won ne nsa shego bi satem na VR ni won tie hu shego no digi ni din won ne nsa wo so ya hu say ye bobo no wi obi akoda bia later na ye ku say yi akwa ne nsa na boy ya pon na ya che no but atam ya nche no ball no de ne nsa bo mu ehye no ye ball no che abam bo ya che pa ye auction be $600,000 anya small boy obi ne saka edi be ha abrofo mo hotem edi hwan yes no ye ton 600 wo de bagana sidi mu kura ne 600,000 onim billion bo ra peche bo twiaka no le ta ko to dem mama grab out dem kwa but obroni bi so be to obi say $600,000 ne pounds on here 485,000 ebi be ni 2 million na borwa obi ne saka ya adwo bo no tu awe wa bre woni yes mo bae okoto dem ya bro fu iso so boy